Okay, we're back with the final quarter of our program. Adda kami Manen, dilang Apo 98.5 IFM Cauayan, iti Idol tayong FM. Of course, with our search for the next Ilocano Idol 2019. Si asin nga taapo, iti agbaling weekly winner tayo para iti sumabak iti monthly. Kaya after hearing the first piece da po, narigatan kami nga namang differentiate ta siyempre master da gajing agpadpada. And then agpada da nga da kinurang kumbaga kasla kurang di performance na kunak iso nga ikanta man pa iti gundaway nga agperform da ulit. And then so nakita min na po ti diferensya dang duwa. And our judges has voted. Digiti nagbaling nga board of judges say of course we have Joseph Agtarap of Kabatuan. Ken digiti da Dumapay, John Mark Pastora, tika duhak siyempre siyag, and Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii, Nelly Mariano of Hong Kong, Adiving Venus, Phoebe Mendaros Caspilian of Singapore. We have Manang Maria Peters of Iowa, Hawaii, Ron Zipagan of Boston, Massachusetts, and Mrs. Jovi Pastor, my wife. Ayan. Dagiti apo ti grupo nga mangtad ngamin iti papremyo kan. Of course, isudan tumat ti bahala nga agi publish to the album da diti iTunes di USA. And iti na nga ba, ladies and gentlemen, worka. Get of course, base apo iti kinaulimak ti pinagkansyon na kinalawag iti pinagpronounce na ti Ilocano. Ano pa yata kijay pag-anurutan kung nga na-review to tayo na 40% for the vocal quality, 30% for the interpretation, musicianship, and 20% for the diction, and of course 10% for the Max choice. Ayan, at ito'y kinalaing na iti amin na total impact. So our winner, agsublinto for monthly finals, ladies and gentlemen, is nakalkalmado, medyo ni-nervyos lang di contestant number 2, so automatic. Our winner is our first contestant, Miss Jasny Nicole Bulan, 16 years old of Barangay Labinava, Cauayan City, and iti maibalakat gumat kang kabasang kulang kamot ti vibrato. Dejay lang ti kurang kinyam. But then the total the vocal quality nagpintas nagpuskul di boses mo ore na babaure na nga to agpapada amin iti pugso na. And so that's it. And ati may kadto medyo nagnervyos na siguro nga piyesa nga nalaing dejay. Hana nga kanta. Amuklatan, hana nga kanta dejay. Pero but then inted na iti kalalayangan na. Wala. Isong iti contest, singing contest na dumaket sinwer dyan laang. So you can come back anytime. Itid mo mat. Di pagmayatan na daytoy, mabalin na latag sublay. Mabalin na latag sublay. Basta nagpa-schedule sa nang inimam nga Rowena. Aji most comfortable mo nga piyesam tatati ilaban mo. Taday kinantada tatay nga dito den nam. Amok nga nalaing at the vibrato na aji ti diferensya di contestant number 1. Aji contestant number 1 nalaing pero kulang siya ng vibrato. Iso na adda kanya na dejay, padalhan na nga piyesa dejay kinanta na dejay na odi iso nga medyo kinapos iso na. So that's it for our search for Ilocano Idol for this week, kakaaruba, and of course agsublidam tumanan ito na monthly. And antabayan na niya po dagiti contestant for next week. Dati Roda Basada, 35 years old of District 3, Cauayan City. And Joyce Guillermo, 33 years old of Luna, Isabela. And Jonalyn Ballesteros, 30 years old, Cabaruan, Cauayan. Apo ngayon, puro 30 titawon na dagito. 35 pa di ba? One, but then, apo, dagito mo kabas ni ating Rowena Munchang, dapat naman insali dito. Yan. Anyway, dagita apo tagbaling contestant tayo for next week. And of course, this program has been brought to you by Biosynergy Organic Fertilizer, and we still have 5 minutes, so may we have now our guest performer for tonight. Apo for tonight. Imbes na si kami ti kumansyon iti pang close, kasi kaman lang yun iti kumantanta, nag-effort mo iso ng MIT istasyon. Kitaan taman tatini paglalaingan na. Sige man balong, iyawat mo dahil ta microphonean, pakansyonan tatagitan taman.
Our guest performer, apo nagkanta idi, madingan na nga bakit ko na haan ko kayatan ti makikontesan ag guest sa alatan ko na. Ket into no maminsan si kanton ti agbayad kada giti contestant tayo taore ta damo mapaspasadaam balong. Si kablaawa mo ro dagiti mangibaga nga apo ad artista tayo nga driver ren kunana. Si kablaawa man dagiti padam nga agpaspasada. Kablawak man ako, dingiti. Agsangit ka? Kabagyan ni, bakit ko dita San Francisco. San Francisco? De La Paz family. San Francisco, California? San Francisco, tini, sir. Ay, kung ano, San Francisco, California. Yan, Okay. dingiti, Del Rosario family, Joaquin family. Yan, dagita anggal ko nga, gininom dita sa lamagi. Laingin nyo. Ngarat, ano tikan taong barok? Ito ni, sir. Awanin ko mati. Sige nga rod. Our guest performer, ayan, of course, digiti adaan na po ti talento na kaya naman ti kumansyon mabalila ta guest dito apo programa tayo. So nga rod, iyam amo ti pagbagim kay umot tinagam mo dito Siya ka po ni Leo Joaquin. Leo Joaquin, nabayagan apo nga mapupukaw na ti panuno na. Kitsapi ko mata mabiro ka na tatan. Ang nga rod, Leo, dahito yan. No pamrayak a panunuti, no kasano pagpanaga, ayat nga tirumbeng inilala kay sutig suwe. Nuwawanen ni pamatik ket adaan kanti sa bali nuguswem ngagbanag mapukawa dita arpan jak ipilit bay anda tatuwi ayatu dito at balbaliw ka gapulae ka awan sa bali apat Okay nga ro, this has been your idol Jun Seriales, yung General Pastor. Dito lang nga po, numero 1 nga programa. Adda kami Manen, dito 98.5 IFM Cauayan City. Iti Idol tayo FM. Antabayan na kami tumanin na po next week. The same time, the same channel. Ket kami nga talagang malapdan apo. Dito guest singer nga talaga nga kaya napay nga itol-tuloy iti agkanta. Sige, go ahead. Apo nagmayatan no kalpasanti programa ket intay agkape di balay daya. Agparte ti manok dato. No pamrayak a panunuti, no kasanut pagpanaga, ayat nga tirumbeng inilala tay sutig swel nuwawanen ni pamate ket adaan kanti sa bali nuguswem nga agbanag
Yakipilit tuy bagig nuawag pamatek mun kanya wenno gapu nga bay anda tatuy ayat ko din tuwag balbalikit ka gapulaik ka awan sa bali abat-bat gaputa siga